Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Mashabiki ni mamukirite Samidoh na wendo munene thutha wake gukorwo perform his first ever show kuma riria acokire guku bururi-ini kuma USA kuria akoretwo spend time na ciana ciake hamwe na family yake na Edday. Samidoh joined Luo Benga artist ogwitwo Prince Aida na marakorwo magika his first ever show mweri uyu wa Feb. Kuona since the year 2024 began, Samidoh had taken time off wika performances ciake live. Performances ici niguo akihote gukorwo spend time na family yake. Down the comment section mwena wa nenda cia ukinyaniria kuria gwa Samidoh section ino mafans ni makorirwo makimitumira go congratulate Samidoh ni undu wa gucokereria his live performances, na tuona musicians ata Joyce wa mama magikenerera muno Samidoh ni undu wa gukorwo agicokereria his live performances, na ni undu wa gugikorwo akiri back in the country. Ni magikorwo makimuonia wendo muingi, wendo munene muno ni undu wa gugikorwo agicokereria guku bururi-ini. Samidoh mwena-ini wake ndanagitigira hau na ni athie na mbere gucia bica ciake cia kuria USA kana during the time arakire USA, na ni bica igwetereirwo muno makire ni mashabik make kuona both Samidoh na Edday ni marakoretwo magitigithia go post bica ici cia uria maragikorirwo spend time na ciana ciao kuria USA. Oroho team Edday na team Karen Nyamu ni makorirwo makikuruhana page-ini ino ya Samidoh thutha wa Samidoh gucia bica icio akionania mahinda make kuria USA, na ni bica cia gikorwo igikenerwo no kuri na aria matanagikena muno ni undu wa kuona ati Samidoh ni arathie na mbere kuonania na ucamba ati ni ara enjoy his time kuria USA. Aria makiri team Karen makiaga gukena ni kuona ati maundu gatagati wa Samidoh na Karen Nyamu ni maronekana kwaga gukorwo makiagirira makiria ni undu wa videos iria mundu gwitwo Karen Nyamu aragikorwo agiikia guku nenda-ini cia ukinyaniria na mwena wake. Edday ni aronekana agiikia captions na bica ironania ati kuma riria Samidoh athire na arauma USA we ni aiganirite kamuturire-ini gake. Ni ndeto tutagutenderithia makiria tugucikinyia hau makiria tugathie na mbere na gucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa guthie na mbere guikara guku gwa Kikuyu Community News. Ati ni twacokereria ringi thutha wa gabureki kanini. Tucemanie in our next one.